Pozdrav legende moje drage i dobrodošli u novi video. Evo stigao novi RAM Kingston Fury 2x8, znači 16 GB i nova fleška. Ne radimo klasičan unboxing pošto i nisam imao baš kutiju, ali je bilo dobro zapakovano ono što je bitno. Tako da unboxing, polu unboxing i kurcoxing recimo. Evo možda vidite sad taj RAM kako svetlije u kompu, znači legende moje, gledajte ga. Lepši još teći onako ukrasan, ko novogodišnji jelka. RAM je na 3200, znači Kingston Fury, RGB, znači stvarno lepo svetli, sviđa mi se, sad je ovaj kompjuter mnogo brži, inače u ovom kompjuteru je Ryzen 5 3600, pa je bila jedna pločica pozajmljena rama od mog glavnog kompjutera, koji sam ja od milošte nazvao Aždaja legende moje drage. I evo malo da čujemo kako radi ovaj komp, a sad evo da vidite ovaj glavni komp. Znači evo vidite ga sad u kadru, imamo 2x16 odnosno 32 GB pa je pozajmljena jedna pločica za onaj komp. Sad smo ovdje vratili ovaj tat koji ima i dalje sad 2x16 32, a ovdje imamo 2x8 u onom kompu koji ste vidjeli za koji je kupljen RAM, a legende moje drage na ovom kompjuteru snimamo, tu radimo sve, tu je glavno, znači tu je Ryzen 9 3900X, 580 i 32 GB RAM-a. A odavde legende moje drage također radimo i streamove, jebi ga, već ste vidjeli. Krevet je nenamešten, ali da ga jebem nismo simetrični. Inače legende moje, znači RAM je kupljen u monitor radnji. Također imamo i Atom Computers, to su po meni dve prodavnice u Srbiji možda sa najjeftinijim cenama, monitor čak još malo jeftiniji. Znači uzeti ovdje, u pitanju ovaj RAM bio je paket za dual channel, znači dve ovakve pločice po 8, koje su onda 16 GB. Međutim, to se prodalo, nije bilo na stanju, pa sam ja uzeo na komad, znači dve pločice RAM-a. Nažalost, taj paket za dual channel je bio malo jeftiniji, nego ovako ako uzemo na komad dve pločice RAM-a, ovako je 10-160, toliko sam ja platio, ali kažem dual channel nije bio na stanju. Inače, odličan RAM, ima i RGB. Ovdje možete da vidite karakteristike. Lepo svetli što se vidi u klipu. Kaže moja preporuka ako kupujete komponente monitor i atom.rs, ovo je fleška koju sam uzeo, 64 GB vidite Kingstonova, USB 3.2, znači cena je stvarno ekstra. Tako da ovdje možete stvarno da pribavite bukvalno sve od komponenti, recimo idemo na primjer, ajde da dajemo računari, grafičke i obavezno stavite, čekirate ovo ono što je na stanju, lupom i sad kucate recimo, ne znam ni ja, primjer, i evo trenutno nema na stanju, znači ajde da imamo 3080, evo to ima, cene su abnormalne grafičkih, ali to je legenda zbog ovog mining ludila, jebi ga, šta da radimo. Ali uglavnom monitor i Atom, znači moja preporuka, ovdje možete da nađete najjeftinije komponente i naravno šalju robu kurirskim službama po celoj Srbiji, ali bit će i linkovi, znači ovih radnji. Monitor.rs i Atom.rs legende. I evo još malo da vidimo kako svetli legende moje drage. Ako vam se dopalo, lupite like i subscribe legende. Neka kompjuteri u zdravlju rade, ja vama od srca želim da kupite još bolje. Vidimo se u sljedećem klipu, carevi i carici.